Mbetawa Solomon Murithi Manyara na iyo ni chairman wa Mbaa and Wine and Spirit Owners Association in Meru County na ndi mbundi member wa Meru Member of Commerce. Kwa huu ndi ariande mu biashara wa Meru County na ndienda kuuga batwe turi antu ba Wine and Spirit Distributors katuinyere pimanto ya maingi mono including kuingirwa na to aingirwa watweka tutendia nchobi na nyomba cietu cia ingwa nyomba ira tukurea na nkuruki kira tukuromba nya thirikari na inya thirikari ya county tongerethwe ni gavana wetu Kiraito Murungi itutethia nondu twina into bingi muno bingiri tabala bond distribute Del Monte na bala bond distribute Wine and Spirit itoinyeretwe sana nondu itobiu na murimo yo jwa coronavirus twithe na kibacho twinde tutiye jokathira ri na nkuruki twina intobio mbago expire within 3 or 2 months kwa bathi tukolomba thirikari tutethie itwitikirie bara bakwendia wholesale na distribution na bara bakwendia takeaway nondu bacho tutienda iria antu bakunyuira au twenda iria antu bara bakugura betite na nkuruki twaingirwa itukuria nontu kwi bangi nabo bakwendia ta supermarkets na tulirwa antu bomba gwita bakanywira ngari na ati makoza yetu no tyo muntu akauma gwaku utimenya na arakanywira nchobia we kwa winyaka kula supermarket no akanywira inyangarine kanete na arageta kwa utyomba kumenya kwa maromba yetu ankuromba antu bara benda ya nchobi na wholesale na takeaway twitike bidrikali na county government yetu tekeria no twina into bingi mono yomba go expire na weta supermarket yurithira antu abekite laini na bojuranite na bainyene nonto antu batena kunge gwa kugura na nkuruki ukeja kwithira inyantu babange babanini uri bagwata changaene kinyetha iba kunywa na bomba inya gwita bakanywindo bibie na nonto antu bonde barachokere thinene changa na ara twari tukubaita nonto baju twenda iria antu beguru na banthiguru kwa muntu onthiguru etha na kumba weguru na gwita kuraja wanthiguru no akuria thina nontu ati kuona nchobi kwa akabindi akanywe nchobi ria nthuku atwi turi antu ba nchobi itwarithie twitwinde na twa itutikaniritie gu cooperate na thirikari kinyethira imathaje ni kwa kinyetha ikwendia kuma thainya mwanka thainyanya we are ready to do that kenda na atwi tumba ku dispose into bietu bitekathukire store in fact batwi turae tukwambiria mantu jau na tweka doje mwaline na sabuni ya kuthamba na sanitizers o muntu eja mbere ya kuruka na tutigwitikiria antu bakuruka nduke na nkurukie muntu umwe wenderua ugakuruka ukaumara unge o the same enderua geta unge o